rotate. Keliling ya? Ayo let's go, kita jalan deh. Kita cukup, kalau nggak cukup. Baru apa? Kita get sana ya. Makasih ya Bu. Lewat mana nih? Sana ya? Mana? Dekat. Assalamualaikum warahmatullahi. Gue masih itu rotate di face. Begini berarti lu megangnya. Nah, Babel dulu. Kayak katanya begitu. Allahu Akbar. Jadi di pos. Waalaikumsalam. Dua Pak. Iya. Oh, Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salam, biarin dah. Kita melaporkan dari Atin ya. Ini masih sholat witir mereka ya. Alhamdulillah. Alan siap. Buset begini amat tuh. Iya. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Beb, apaan Beb? Apaan Beb ya? Jumlah jemaah lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Alhamdulillah. Orang banyak yang bingung ya. Ini babe apa bukan gitu. Jadi mending enakan begini gitu ya. Ntar, kalau gue pakai gamis, ntar dikira Habib gue. Kan gue masih magang. Gue lagi nyari posko MPR. Lupa. Lebih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan berjuang. Sehat berjuang. Sehat. Berjuang Belum MPR udah. MPR udah. Belum. Iya. Kami dari Malang. Kami kemarin sana Waalaikumsalam. Madura. Insyaallah setelah dari ngopi enggak, Be? Ngopi dulu enggak? Lagi muter-muter gue. Lihat dulu keadaan. Doanya Habib. Dulu Pak. Ngopi dulu dong. Tunggu lagi ya. Mas. Sehat Be? Sehat alhamdulillah. Karawang.
Tangga yang saya lupa apa itu. Macan ada di dalam ya? Kan beda itu, Bang. Sehat. Aman. Babi Haji. Jalan dulu ya. Dia nyari pulsa MPR. April. Apa mau digandeng dalam? Enggak. Mau gue. Jangan keluar aja. Gue mabit magang, belum mabit bener. Nyari pulsa MPR. Assalamualaikum. Itu keluarin mamerolan. Kunci. Ini nih. Dulu buat yang di dalam, 20 deh boleh. Lu sendirian aja. Enggak, panggil. Iya. Bentar. Belakang lewat depan. Baik. Udah. Ini keluar dulu. Udah. Mari kita duduk. Buat kita aja. Pengeluaran Bamerol. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الأسماء Pelan kunci. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتغفر لنا كل حاجة فيهما يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام أسألك باسمك الأعلى العز والأجل والأكرم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام يا الله يا الله sambil minta Waalaikumsalam warahmatullahi ya wabarakatuh. Allah
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ini nggak kebayang kalau ini harus di Monas, luar biasa nih. Allah, ya Besar loh ini. Allah, ya 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 Allah. Allah ya Allah ya Mentang-mentang muda gitu ya, terus jalan tinggal begitu. Begitu ajarannya, begitu latihannya. Nganterin roti doang, habis itu buat lagi. Ahlan. Gimana lu? Malam. Ini kenapa kemarin? Ini buat Habib Habib di mana nih? Buat Habib Habib. Sama ulama-ulama. Sama ulama-ulama. Di mana sih? Oh sini. Iya. Jadi Habib lama-lama nggak. Tapi Aldo. Iya siap siap. Sehat. Saya ikut. Siap siap. Alhamdulillah, Babe Roland udah masuk ya Masuk, dua dus. di dalam. Nanti yang sisanya kita akan bagikan lagi di dua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh bukan, Banten, Masya Allah Banten. Kemana lagi? Makanya ada sayang ada. Sekalian ada. Oh dia bilang gitu. Ya, siap.
Bawah dia tadi awal masuk nggak bisa konsen, udah nggak bisa nyampe. Udah siang ya, dia. Kalau masih ya. Hah? Naik kuda? Kagak, gue nggak mau naik kuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dulu gue. Masya Allah, Beb nih, Beb. Gue nih berkasih kamu. Doanya ulama, gue minta doanya ulama. Doakum. Lah, ulama ahsan minta. Doakan kami. Wa antum afdal. Lah, Ustaz ahsan maksudnya. Walakin antum afdal, doakum mustajab. Amin. Waktu subuh maka kita kegiatan syukur rapat ke tempat kegiatan syukur nantikan. Doain. Oke, atas syukur mohon dijelasin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Waalaikumsalam warahmatullahi وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم Assalamualaikum. Baiklah, mampir kita mampir. Siap, mampir. محمد وأشغل اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله Ini. على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين
Siap, Bu. Seadanya dia ya. Siap. Kelihatan ulang. Lagi-lagi deh. Nggak usah pakai flash, kalau pakai flash jelek. Ala Sayyidina. Mau makan nggak? Ada makanan? Udah, Bu, nanti kalau Makasih ya. sama-sama, Ibu. Banyak ya posko-posko di sini, logistik alhamdulillah banyak. Terima kasih. Ya, Bu. Ahlan. Minta maaf kalau gambarnya agak kurang jelas ya, karena kurangnya pencahayaan. Boleh. Ahlan, sehat. Afan, pegang. Afan, pegang. Dua. Sini sama, saya ada dia. Bilang ada dua di sini. Ahlan. Sehat. Maafin. Oh ya, itu boleh dah. Bertiga doang, woi. Minta maaf ya kalau gambarnya ngeblur ya. Mohon perhatian yang di luar masjid, mohon tidak bercampur antara saf laki dengan saf perempuan. Mohon dibantu jawara laskar untuk bisa memisahkan antara saf laki dengan saf perempuan untuk tidak bercampur. Yang ada di halaman masjid, mohon sebelum sholat subuh berlangsung untuk bisa dipisahkan, tidak bercampur antara saf laki dengan saf perempuan. Panas. Mohon bantuannya. Enggak. Kayak live video aja gue. Kacamata gue mana ya? Kacamata, oh ini.
Oke guys, ayo yang mau ngobrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Bentar. Bentar. Aduh, nah ini bisa buat wudhu. Iya, gue nanti pesen minta aqua ya buat wudhu. Bentar. Boleh ya? Iya. Enak bandrek ya? Enak bandrek ya ternyata ya. Udah azan subuh ya nih? Oke guys, sudah azan subuh, gua mau sholat subuh dulu, baru nanti kita lanjut lagi, oke? Yuk, assalamualaikum. Gaya gue. Asli, lebih